Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade miedu anekkas gawamu midani halabaliwamu. Aharmenge gawamuga ingeto gawana sasiga difauga baykono kumejje. Aharmen huriha raitungas dannambi gawamuga kankan hewamagan genomattaka leaderum beenuwanikan. Ahormenge terega namas ingatomi leaderunge gotuga fennam mitibe bayaki kiyeti guruwanu kallahu wahi korawa fawa faden adifanuge leaderun ingato adifanuge leaderun nuwata narakke magudakka leaderun efada leaderunge fahtuga rayitun tibegen rayitunna ingato siya rayitunna aharmege miduniye bes kamiyaben kurebene denwe duniyes kamiyaben kurebene baajjabene kurebene aharmen rayitun ihlas teribe aharmege beenwani mustaman hodafa rangalu leaderun take e leaderun takka fursata badenje rayitun ingeto wima miedu aharmen gaana sasiga difauga nokubegen bayko mihun nokubegen anekka setun gobo haddan maseke kuraruga ei fune peka ingeto fure felek kahala kame kurbe masekate bada gaanu sasien ingeto tamfizu nukurevi e gaana sasi emihunga milatun liye fangire beka den kon gaana sasi to difa kureveni Allah bawalle bi shari'a Allah bawalle hukumta aharme gama tamfizu nukureve dibehi rajyek islami alikamuge inga hidayat ribunta assate ka fansasa harabure ginados wirga miyad islami shari'a miyoti miulani gamuga tamfizu nukurevige muli gamuga bolati ingato corruption igato yawni fasadiya munkarat aharme gamuga amu wefa ekankamuga isbe tibi parataka leaderunga gotuga miyada aharmen nambi fennani nokumegen anekkai suletan rayituna dogheduma matimacca buhuta doghedun ei emihunge ingeto leadership kama emihun badagane futibe be ka aharmen nambi fennani kete gurwanuge ingato ashabis wan sudan al-qasas suratuge sais ebban atuk Allah wahi quraba fa wani waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsarun mane hamaka adi narakaya wanuma mistakun nagwa zaimu kamga timandas kalage evre lebime adi qiyamet duwahun evren nasenu libeneve ingato miyoti ingato wara saafukum fennan haramenna narakaya magudakka leaderunge wahaka zaimunge wahaka ingeto den efada leaderun nang aharmen efada zaimun nang aharmen ingeto tairu koggen aharmen vote digen aharmen kon haggetto libeni bada islam deenuga aharmen Allah bawa lebi ketu qur'anuga karwar koddi baba insani haggutak ingeto emihun dinubuga aharmena dinubuga fas dehiwa bayku ebayku dakka wahaken aharmen helli anekkaves aharmen nokumegennen aharmen ka salamaten aharmen libene insafe besne balla aharmen ga darim marafi aharmen ga raitunga tijuri ga hore huriya faasa wagaggen gossi emasata kenno balunu insani furana ga karamen ne hettum ga fail vejje miyadumi satta muslimu dive humme kamabuna rarrahuga Roma diwalu geegiyawade walijjaha mihun katila hadaruga emasataka behegotun bahebbunelane member ko ebuna gaanu hada majlis ke nete rayitege dipauga haggen hoda dinmataka wakalatu kura member nete atanegga gaana sasi dipau ko gaanu ni koto maseke kura sarkar jawabdari kurwa wakkan kura verin jawabdari kurwa yoti majlise e majlise tibi memberu komme fassaharakun veriyo ko badalwe ena huwa kurani Allah gandi huwa kurani ingato huwa koggen ena verikama habalwe sarukaren ekola walani garna sasiya gota verikan kol mattaka nama ekamuga failwe fa etibi ekamuga failwamuga dani kurimwes failwi miedes failwani den ebeka kon garna sasiya to difa kureveni bala ibilisa sadukannana ingato mihunga dakka ba kadwa hafa garna sasi ingato difa kuraro bala Allah bawal ilahi hukum ta tanfiz kuror ba ka gana sasi difa kurvento ebe ko amilaton li e fangeri be ganuna fangeri be kan gana sasi difa kurvento bala gana sasi nune felmani kiye ahar men gatere gate be leaderun felmani ingeto bima rayitum islas terwambi
aharmenge medu adi annunge mustaqbal aharmenge darinna kafa darinna mama darinna hagu aharme ingatto maseka kurang tedibari kamaku benu bakama banama megamu gameti bi naraka ga zaimun nan aharme medu meda nunake bunambi ganun asasiye bes difa kurabeni islami sharia bes tanfiz kurabeni megamu ga hodafa leaderunga beka fursatu digen divahi ummen ekan dannambi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh